Ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA gishobora gushinga ibirindiro muri Venezuela mu rwego rwo kubaka hazaza h'iki gihugu nyuma yuko wahoze ari president wacyo akuweho. Nibagiwe gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho uruwambe. Aya makuru yuko CIA ishobora gushinga ibirindiro muri Venezuela yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cyo muri Amerika CNN ku wa 27 Mutarama 2026 cyatangaje ko iki kigo gifite umugambi wo gushinga ibirindiro muri Venezuela nk'uko cyabikoze muri Ukraine nyuma yo muri 2014. Ibi bije nyuma yaho guverinoma yo muri Amerika itangaje ko ifite gahunda yo gushyira ambasade yayo muri Venezuela. Gusa mbere yuko Amerika ishyiraho ambasade muri Venezuela yahisemo kubanza gushyiraho ibiro bya CIA bito kugira ngo bikomeze gukurikirana ibibazo bigendanye n'umutekano bishobora kwibasira Amerika. CIA ntacyo igeze ivuga kuri ibi byayivuzweho, gusa kuba iri muri Venezuela ntabwo ari banga kuko mu Kwakira 2025 ubwo President Donald Trump yahaye iki kigo uburenganzira bwo gukorera muri Venezuela. Hashize amezi 3 gusa CIA iri muri Venezuela, wahoze ari president wayo Nicolas Maduro yahise atabwa muri yombi n'ingabo zidasanzwe za Amerika. Nyuma yo gutabwa muri yombi kwa President Maduro, John Ratcliffe umuyobora CIA niwe muyobozi wa mbere mukuru wo muri Amerika wasuye Venezuela, aho yasuye perezida w'inzibacyuho w'iki gihugu Delcy Rodriguez ndetse n'abayobozi b'ingabo. Guverineri wa leta ya California Gavin Newsom yatangaje ko TikTok isiba amakuru anenga President Donald Trump, ashimangira ko hatangijwe isuzuma ku buryo urwo rubuga rugenzura amakuru rwakira harebwa niba rwararenze ku mategeko ya California. Ibi bije nyuma yuko ByteDance, sosiyete y'abashinwa isanzwe ifite TikTok, itangaje ko yamaze kugera amasezerano yo gushyiraho sosiyete nshya izaba igenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego yayo masezerano no gutuma amakuru y'abanyamerika n'indwa no kwirinda ko urubuga rukoreshwa n'abasaga miliyoni 200 muri iki gihugu rwakwamburwa uburenganzira bwo kuyikoreramo. Ibiro bya Newsom byashyize ubutumwa ku rubuga X bugira buti nyuma yuko TikTok igurishijwe itsinda ry'ubucuruzi rifitanye isano na Trump, twakiriye amakuru agaragaza ko hari amakuru anenga President Trump yasibwe kuri uru rubuga. Ubwo butumwa bwakomeje kugira buti Gavin Newsom aratangiza isuzuma ryerekeye iyi myitwarire kandi arasaba Minisiteri y'Ubutabera ya California kureba niba bitarenze ku mategeko yayo. Kugeza ubu ibiro bya President wa Amerika White House na TikTok ntibiragira icyo bitangaza kuri iki kibazo. Newsom uri mu ishyaka ry'abademokrate na Trump mu ishyaka ry'abarepublicans bamaze igihe kinini banengana. Amasezerano ajyanye na TikTok yagezweho mu cyumweru gishize yabaye intambwe ikomeye muri iyi sosiyete nyuma y'imyaka myinshi ihanganye na Amerika ku mpungenge zijyanye n'umutekano wayo wiba nibanga ry'amakuru n'abakoresha urwo rubuga, cyane cyane mu bihe Trump yari ahanganye na Joe Biden wahoze ari president. Hakurikijwe ayo masezerano abanyamerika n'abandi bashoramari mpuzamahanga bazagira imigabane ingana 80.1% muri iyo sosiyete nshya, mu gihe ByteDance izagumana 19.9%. Ibigo by'ishoramari bitatu bikuru biyobora uwo mushinga ari byo Oracle, Silver Lake na MGX ikorera Abu Dhabi, buri kimwe kizagira imigabane ingana na 15%. Ntibagiwe gukora subscribe, amakuru yacu nakagaruka. Imana ibarinde.